Loluhlelo ukukholakala ukuthi lwaba nenkohlakalo lwaletha ithemba emphakathini ngo-2012. Abalimi abasafufusa babizwa kwabhaliswa amagama abo njengabantu abazozuza kulolu hlelo. Emva kwalokho kwabonakala abanye beqashwa kanti abanye bengazuzi lutho. Uhulumeni watshala izigidi zamarandi kulolu hlelo. Kodwa okwakumele bazuze bathi okwenzeka manje izithembiso ezingafezikiswa. Makukhulunywa ngedairy thina singama-beneficiary sibona into esihlala siyibona ukuthi babafuna ukwenza izinto zabo beza kithi bakhulume lokuya nalokuya badlale ngathi basho lokuya nalokuya into siyaziyo basuke kukhona bona abakwaziyo ukuthi baza kuthola thina sithole lutho. Umnyango wezolimo eFree State uhlose ukudlulisela lolu hlelo ezandleni zalabo okwakumele bazuze ngonyaka ozayo. Okwangoku isebe lethu lisazama ukubana siuthobele umthetho we-court order. Siyakhumbula ukubana i-beneficiaries ebezikhoyo ilist yabo ibinde kakhulu. Siyasazama nangoko ubana sizama ukuyicutha sijonga kakuhle ubana ngobani abameli bayaphawula kule project eVrede dairy. Siqebile ke kulo process sesiyazi uba namhlanje sine beneficiaries ezi-65 ekumele ubana bayaxhamla kule project eVrede dairy. Lolu hlelo lwesigidi ezingama-220 zamarandi olubandakanya umndeni wakaGupta luke lwabasematheni ngenxa yenkohlakalo kanye nokushushumbisa ngemali ngokungemthetho. Kwaboshwa abantu abayisishiyagalombili okubalwa kubo amalungu omndeni wakaGupta kanye nezikhulu zikahulumeni. Kodwa leli cala lahoxisa okwesikhashana njengoba i-NPA yathi ilinde ubufakazi obunye obuvela e-India kanye nase-United Arab Emirates.